Mislave, tko će ovime imati veću korist, građani ili država, da privuče strane investitore? Pa svi bi ovim trebali imati korist. Sama činjenica da ste danas trebali u prosjeku 318 dana da prikupite dokumente, da zabijete prvu lopatu, govori o stanju u kakvom je ova zemlja bila desetljećima. Sasvim je jasno zašto su nas mnoge druge zemlje pretekle sa privlačenjem investitora ili zašto su građani imali noćnu moru kada su pokušali graditi svoju kućicu. 318 dana je uistinu rok koji je mnogima zadavao glavobolje, a da bi prikupili i skupili sve dokumente trebali su obijati šaltere, zvat, potezati za rukav. Ovim sustavom, kako kaže ministrica Mrak-Taritaš, vrlo jednostavno, transparentno i jasno, svi će znati koja je procedura i samo jedna građevinska dozvola ubuduće će biti potrebna da počnete graditi svoju kuću, poslovni objekt, stambeni objekt ili neku poslovni trgovački centar. Ovo je kuća, ovo je stepenice i ovo je garaža. Ove papire za izgradnju kuće Željko je čekao duže od 2 godine. Samo za položajni nacrt sam čekao 2,5 mjeseca da ga dobijem iz katastra. Maratonske procedure umalo su ga natjerale da odustane od gradnje. Neki ljudi su čekali 3-4 godine da dobiju. Vidite šta se događa i sa IKEA-om. IKEA čekala 5 godina da dobije papire. Znači da naša birokracija je u razini sa Afrikom. Prema novom zakonu za izgradnju stambenog objekta morate imati samo građevinsku dozvolu koja će podrazumijevati da lokacijsku već imate. Komunalne i vodne doprinose možete platiti prije, ali i poslije početka same gradnje. Bitno je samo da 8 dana prije početka gradnje imate riješene sve imovinsko-pravne odnose. Građevinska dozvola vrijedit će vam 3 godine, a u roku od 5 do 10 godina vaša nova kuća mora biti dovršena i imati fasadu. Ja ne mogu zamisliti da netko doće napraviti kuću od 300 kvadrata bez fasade i živjeti u njoj 5 godina. Potrošit će puno više, dakle nije samo stvar estetike i izgleda zemlje, nego je stvar zaštite okoliša. Umjesto nekoliko godina na dozvolu bi se moglo čekati doslovno 1 dan. Troškovi toga procesa da je to jedna od najvećih zapreka investitorima. No oduševljenje novim zakonom ne dijeli struka. Dobivanje dozvola neka bude brže, ali zato ništa manje temeljito i stupnjevito. Mi smo stvarno razočarani. To vam nije isto kada to dobivate u nekoj inicijalnoj fazi, jer je tada puno kompleksnije se vraćati i ispravljati neke greške koje postoje. Službenici koji odugovlače s izdavanjem dozvola bit će kažnjeni i do 5.000 kuna, a stanari bez fasada svaki mjesec 3.000 kuna, sve dok ona ne bude postavljena. 318 dana za prikupiti dokumente je dovoljan razlog da uopće odustanete od gradnje svoje kuće ili da kao investitor dođete u Hrvatsku. Kako će to izgledati? Razgovaramo s ministricom graditeljstva. Ministrice, u buduće, možemo li u danima, nećemo u satima, u danima predvidjeti koliko može biti potrebno nekome da počne ili da zabije prvu lopatu? Pa sve što bih ja rekla u danima, rekla bih krivo. Ali kad govorite recimo o nekretninama, onda u nekretninama kažete da je najvažnija lokacija, lokacija, lokacija. U našem poslu je najvažnija informacija, informacija, informacija. Riječ je o sustavu gdje je informacija javna i svima dostupna. U bilo kojem času bilo tko zna što može dobiti na svojoj lokaciji i zna što mora učiniti da bi tu dozvolu dobio. Pitat ću vas naravno o toj vašoj karti koju ste prezentirali, ali ako imam sve dokumente, dolazim kod nekog službenika u državni ured, koliko o njemu treba da on meni izda građevinsku dozvolu po novom zakonu? Otprilike ovoliko koliko se vi i ja razgovaramo. Dakle, on ukucava sve podatke, ako imate sve podatke, ako imate sve elemente, ako su oni točni, izvrši provjeru da je sukladno prostornom planu i izbacuje dokumente. Najveći problem je bilo kod građana, ne govori kod investitora, običnih ljudi, nemaju pojma gdje, što, kako se može graditi. Vi ste izdali aplikaciju gdje zapravo svak može vidjeti šta u svom susjedstvu može graditi ili ne može. Da li ste s time zapravo izbili i korupciju i zapravo moguće manipulacije na taj način i građanima olakšali posao? Upravo tako, ono što je najvažnije, mi smo cijeli postupak donošenja plana otvorili i stavili dostupno. To znači u času kada netko odluči i mijenjati plan, to je informacija koja se zna, što je u javnoj raspravi se zna, kakav plan je donešen zna. Prema tome, svaka informacija je svima javno dostupna, najobičnijem građanu, svakom građanu ove države, a i investitorima naravno koji dolazi izvana. Da, naravno, što će to znači za Hrvatsku kao zemlju koja želi privući svakog investitora ovakav zakonski paket koji bi s 1.1. stupio na snagu? To znači otvorena zemlja, zemlja u kojoj su jasne procedure, u kojem je jasno što ih po tom putu čeka. Najgore je kad uđete u neku investiciju, a neko vam u polutakmice kaže da više ne igrate nogomet nego rukomet. Ili vaterpolo. Da, to se nama dešavalo. U ovom času bilo ko svoju investiciju može planirati od početka do kraja sa svim elementima i sa svim nekakvim točkama,
spornim točkama i sve može učiniti javno dostupno i zna što ga čeka. Idemo na ono život fasade. Po novom zakonu predviđate od 5 do 10 godina da se mora napraviti fasada. Da li to za zgrade koje će se graditi ili za sve zgrade? Mi znamo da imamo jako puno kuća bez fasada. Ne, ovo je riječ o zgradama koji će dobiti svoju građevinsku dozvolu po ovom zakonu. Dakle, rok od 5 do 10 godina, ovisno o kojoj zgradi je riječ, je rok u kojem treba od početka radova završiti fasadu i okoliša. Da li će netko unutra graditi još sljedećih 10 godina, to ovisi o njemu. Do sad, i sami znate, bilo je obrnuto. Kuće su bile gotove bez fasada, useljavane, a zapravo fasade nisu bile nikad dovršene. Za nove zgrade koje će se graditi temeljem novog zakona o gradnji, to će biti obveza. Temeljem novog zakona ste regulirali i zapravo u kojem roku možete rušiti neki objekt koji je bespravno izgrađen, koliko će to sad trajati. Do sad je to neko već mogao napraviti kuću dok bi vi zapravo napisali rješenje. Pa mi imamo rok za neko ko gradi izvan prostora koji je namijenjen za gradnju. Danas to otprilike izgleda ovako. Izlazi inspektor van, pa traži investitora, pa neko dokazuje da investitor ne, prođe 6 mjeseci, nakon 6 mjeseci je kuća već gotova. A po novom zakonu? Po novom zakonu je to u roku od 8 dana. Izlazi van, utvrđuje da se nešto gradi, u roku od 8 dana donosi, odnosno odmah donosi rješenje i u roku od 8 dana ruši, a onda kasnije neko dokazuje što je gradio, zašto i zbog čega. Ono što je zapravo važno je ovo je pojednostavnije građanima i zemlji, sustav i napravlja pravu mini revoluciju, ali to sve izgleda idealno. Koja je sankcija za nekog činovnika koji neće, primjerice dok se nas dvoje gledamo, meni izdati neku građevinsku dozvolu? Da li će to biti manja plaća ili otkaz? To je najveći problem ove zemlje. Sjajan zakon, onda vam neki referent drži to u ladici mjesecima ili godinama. Pa upravo ste to rekli. Mi možemo donijeti najbolji mogući zakon. Ako nemamo mogućnost postupanja i sankcija, onda taj zakon neće imati rezultate. Ovaj zakon uvodi mogućnost da ministar, odnosno ministarstvo, traži sankciju protiv referenta koji ne radi svoj posao. Sankcije su predviđene nekim drugim propisom, ali ovaj zakon kaže da, referent koji ne radi svoj posao, na vrijeme nije izdao dozvolu, krivo ju je izdao ili ju nije izdao, a trebao je, ili obrnuto, postoji mogućnost sankcija i ministarstvo, odnosno ministar, može tražiti sankciju i provesti ju. I manja plaća ili otkaz? Sve ono što je predviđeno drugim propisom. Mi to ne predviđamo, ali predviđamo sankciju. Dobro, ministrice, hvala vam. Predložili su 3 zakona, ministrica graditeljstva predložila je 3 zakona koji zapravo nakon 20 godina mijenjaju, pojednostavljuju i transparentnim čini proceduru građanja za običnog građana, ali i za sve one koji žele ulagati ovu zemlju, a to je najveći problem. 318 dana do sad su se skupljali dokumenti da zabijete prvu lopatu, sada bi to trebalo biti puno kraće. Mislava, hvala tvojoj gošći i tebi. Vraćamo ti se uskoro kada donosimo i stanje u državnoj blagajni.